Nekesngi ka khatnyo tariku nailar harjar arp sau sembut menteri rangba kejela oba Preston Tensong wala yo ban play pajba ya ka community hall but ya ka land development for wasteland ha ka snong penden diwa Southwest Kasil district ha ka jingdon lang jong oba LT Tariang additional deputy commissioner and project director jong ka DRDA oba ai Lauren yang video ka mokorwat CNRD block oba Karnes Sosyang MDC but oba Rinikton langdo tongkar Emily jongka mauruan. Laban kedau baya ka community hall apan tray na Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act jongus nem arhajar arpulai arpsau na mauruan CNRD block. Kabakot ya ka arpulak tam bat na ka Chief Minister Special Development Fund jongus nem arhajar arpuai arpuar kabakot kat saulak tam. Maraba lang kalong life saulak tam kadba ya ka land development for wasteland lapan tray na ka Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act arjar arpulai arpsau na mokrwat CNRD block kaba kamang pisa kalong arpun riu lakdam na loru sembut menteri rangba kejela oba Preston obal ajengkren hakani kesngi la yoro kejengkren lengkot na oba LT Tariang Additional Deputy Commissioner and Project Director joka DRDA na oba Karnes Sosyang MDC kemokrwat constituency oba Renington langdo tongkar MLA harangkat kejingdon lang oba GD Karwan lang IPS Superintendent Jong Kipulet oba B Karjana Additional SP Jong Kipulet oba El Bare MCS Assistant Commissioner Southwest Kasil District mat kuwaide ki officer sorkar kentup kipajba nongsong snong jong kasnong pendandiwa hagane kiladon ru ki program jingshat bajingrwai kata ka step dance na ka banala jerwa and company but ka traditional dance na ka seng samla snong pendandiwa ya kejingelang la penyat dakakong heire miti jerwa kejingkren pedang na uba ai Lauren yang MCS video kamokrwat CNRD block nang ta na uba spilan jerwa menteri snong pendandiwa batla IT ru ya kedorkas ha uba Preston Tensong baru sa uba Rinikton langdo tongkar bat sa uba Karnes Sosyang but sak jingkren lengkot nakakong IT Mary Marbanyang Secretary VEC kabala keren halor katu kani project bat kejingkren kublai na uba James Jerwa GNREGS bat la sanction kalong artelak tingka bat la yoru antray convergent bat ke CMSDSF kabala sanction kalong khat saula krapu hajar rings pa tingka total kalong life saula krapu hajar rings pa tingka kani kalong jong usnem hajar arpulai Batkabaar ka land development for wasteland. How news nem hajar arpulai arpusaw. Ni nakaliang kawisi. Nilayo bansina ikane ka land development for wasteland. Kabala sanksyon kapoy. Arpun riulak krapusaw hajar. Sispa nreu tingka. Yang kane kaskim ngimla pa bantendek pura. Dan sakat tu bani kibenta bani sapendek no shen. Kini ki artli ki project barayo bantli nanta ni da isa badan buron jeni. Ni kawi isi bakishnong baru kawe ni da ka jinsnyo kumen shisha na marding ba kani skim talong ga ding fu ga kraw na banta idong yin ngom sen jong snong ga kaw jeni. Ina kuang pa kani kanang yay kiteng nang bakas nong kathaw kan roy kan giyu hai kiliang bahor ka junior application ya ni kahol ka swimming pool kiwin ki dirutan bodo apo application kana ko jigo ku nam ta ki pada eskan ki pada bodo kampot kinri semua hok ya ni ka ya jindon apo jong kani kasnom kering semua ya kani ye ya dicaka balatei bakal ne kasa kami bercontoh kami berseliru no hari sini korban tonang ye kristom beraku kuping susu tum kajimbu jong kristom susu ba kidon barata berkringo ya kidon terkai dari kitulis dari baru jo syari ka cakal biru dan barata dari mencoba tepat kecil semua yang sota semua yang senang jika perilaku kakak ya kecil murah yang tidak kampung bar iskan
Kani kayin kan lo terus sementara na beta berketei berkir ya kam senang makau ka sosok sosan karoi kapar jo ke senang jo ke berkai bar kani kan lo sementara ka jaka ka pinete ya jingal kowe jingal teli jo pi pos na makau bar ka sandur kuno ban yawa mi ikon sama ha penting wade bar bakisutu bakin don na jong kamram don na jong cingkit ya kalau we jong senang kau jong lari ko da jenduri ni iman itin jingjen ko jian ta tulen bakam tole to bangi ta jingbe jong kijingon kijing berkat ba pera na tui pak kipor kabala perlu ikon sama ini kabala perlu war kilo mino pagi ya kajing ya isi bro ya kajing sakran bertiu jong kino yalam bijuni sakran ben jong masorkar sakran ben jong kino yalam bar kata bar kini labi kini por bar kesuran bar kum kasno kakal kum kilom bar ki mukmi kini bonsong kat bar kini berkai kini benumja hati kun sama bijuni bar saya maklan ya kesan berkat bar kamtam kisli kupun atung kini kupor Kami coba jom kejingan makla, lagi sosial media, lagi grup juga, lagi political party juga, kalau disusi, apa itu kejelas juga. Makanya kalau nusai ki perbahang sosial media, makanya kain hall, kain Jakarta, mati, ban sanjur, iki berapa kinjia, katum, kain kejuk. Kacuk jom jisai, kacuk jom jilele, kacuk jom kajiyebe, ya karoi kumar, ya sosok sosan batasan berkat sebagai bagian. Kita sebelum berken, nama tadi kita bermisi, namjul kamdor kita, namjul kamdor nak negara di negara khususnya, namjul kamdor kita skill bala teridak kami teri mengandung dorongan apa Kalau kan ini baru idon ijul kusang oleh kusang terpoin di sana tahu kat lah ibu mereka institusi itu bah negara ini terskosel lalu sana macam kue halu kita itu itu juga skill dan terus di tempat kusang itu kan jauh konstitusi terus ni mulai pesan pon mulai pesan ya budir ban persnoi sa sorkar India kembali ke state government bisa besturi berpedu ya DCA negara district council office department di ju shirkian kita kuno ka jigan jong scheme project kita jing long jimar council juga ada di ini hewan pun dari negara poin dari ini activity benar ini sebagai platform pemasukan India apply kepada hak kelamang dan perkara ini diskusi baru actually baru jadi apa skills juga di video kepada hak kelamang dan finance commission. Jadi nasi buat activity kita memiliki memori lah ini nakalian kejogan yang bersam dan kurung yang tadi kami bertanya kepada gambaran kepada kalian profesional kalau buat ini parking space kalau halak kita bisa perlu nggak touch skin kepada jom lain bisa sampai ini sudah tempat yang free bagi semua orang di application tahu dia proses for development ini dengan nonton sibun iba nira pergi mereka ini bakal kita coba untuk ini dan pesan kalian juga fokus musil kan ini kita latih dalam empat kebor boleh sempurna kita seperti dari Islam. Luar kami kata oh ngidon ke masau telingi surok kiban connect ikini lain telingi distrik yang ke southwest ikini eastern west ke west ke hills hakama ngidon kam hado kata ada ke sekolah primau bisa di chief star in chat dulu Kani kalau kita hamdon kamne na kita baru, bakal nanta. Idon LBC belum jongi. Kalau program haduk kata-kata,
bat kebor baru tangi lewat parlok ni dan kajuk kesalka ngaku akan ku ikut di kenal maka sinong jogi ke sinong rang rekau ban connect dan surat ke bahaban di hamarmar haka highway kata kalau stoi kalau berkam haduk kata-kata mereka skam haka jiye jan menta i embassy berurang ban di teaching minister lagi di bayaran kajuk kesalka inlak ban issue di klik lagi kene gila top mesua rekap terlibat mat ibalong LA jo kalau stoi hak bagi lampu ikut proposal kini kerpat dan kali jungi bagi dom kasno kabaha ban konek narang tekeu syamarno namar bakanon komplain kini kinogrep jungi kibarat khamtam kuiskot bakhia ki haban kin kini srok ki bakalai abal dom kasno kabaha narang tekeu syamarno ban konek kita ke highway nostoi kilala bandi yo kuiskot hakador ka khamrem ladalong kepala asal kini ki arteli ki ban konek ya kini ki distrik ki jungi kanon berkam hadok kata-kata haka bagat li nanti bertindang nak hidup iskem nak kalian jong department. Oh sorry kini nanti sibor napi isko thok kum ki khon nginang yai pan par nginang yai om nak bos kapor. Oh kalau kita kapor hakten hakten ko isko wet namar nginang yai kiran si kiran di kejinan kam tu kena kasrok jungi. Iko mulai bulai ke pang ya bisa hapden yo ki pai pak no sosnong pa pinten di Indonesia. Bah kejiya keren pengisar dekat dari chief minister. Bon bolsen. Ngirayo ekene kasrok naduk nalat maureng haduk hawai loy hakaba kajing train kata kerja saya idon hagri kerana bahulu tulang hagri ketelan perwan ini yo berdap yang bagi yo ya kita suruh ke bawah naduk nalat maureng haduk hawai loy berkejing jadi di bawah petak nak kena ketemu than juga kalau ke berjia yang suruh nawai loy haduk hawai kerwat haduk haranigor kata kajing ando cukup petak sarene skam bakam dan syuk kana kalau kajing artin hakaji kran mapine ka pos por hakaji start to ki kumno yam ya de bagin yogi bakare ka district jumi southwest ka sahil kamu school rahan ka baiden ba kasuro haduk menta ki pa kira kong ba ginas ko bo khopha namar pakarno connectivity ka nei satang ka nei district headquarter ka pampton ka surat ka bha हमने खलाया ban connect ya ka headquarter ban ka shalom ini skam sir hakane ka tem pamtang yang dom salais nam siteng Ikhweliti bagi kesuruh kebawah naduk nasional haduk hamau keruat malah tolong kepala haduk haranikor bantuan di kasih solution hentai. Om Dei nomor pengedor surga. Ringa kuat bagi korek yang gede hati jinggut kecil berkat juga imlang kesalam bakum kiriuran pak kibaran kecil klik nanti ke imlang salam kamher kalau berman kalau kalau surga lah berjumpa nomor election kamher. Neritan kata kalau mbak yang kecil sisa gimlak panlen gimlak panburino kecil sisa. Kalau itu berkata ada kejadian trelan, hanya senang ketahu. Kalau internet haduk kata-kata dari senang pada waktu orang-orang di Cina sekarang orang mau ada tu ya pi kalau apa. Kau ini kejadian hai kebagi di bersium kalau sawah hari dari senang pada waktu kalau bahag dari senang pada waktu. Kau politik kami yo jaga persetuju. Kata dari dua ini sisa orang mau ada itu. Kau politik kami yo lah bantu seluruh ke senang pada waktu. Bantu seluruh kira senang pada waktu. Mereka hidup kejadian kamu hai. Politik kalau ada di parti di bawah habawan hanya dikira kamsno kamhau kialong kawai bulan hakabat dilet sakabalang kialong kawai bulan berarti tenak haduk berkata yang berusaha nah air dikir pop kiruyang di kisno pendewa kialong jadi menteri berendrong bakinang lah beriak sekmat bang air besar kalau hamba susu bagi dia terima yang kita baru bagi nomlong kum kita gebrew kita habalaya persya politik ya persya hasno ya persya habalang Berbon kita melakukan timbang di sini kita. Nama rabah politik kita dalam yang kedua. Jangan lah awal kita melakukan persyak tu lagi. Kata kita kita punau berbon di sini kita punau yang keroi kapar kita keluar sekarang. Banyo i yang kajing kiu juga senong diwa. Hak bakas senong diwa akan sudah longsu untuk juga senong kepala kita sudah berban. Nyo i yang kata facelift juga senong diwa. Hak bahagian kesini ke pemerintah. Ngilalak berpendapat pak, bagas senong diwa kalau don kiberta kiba kambha beri kiwe pak senong. Badai tegas senong diwa akhirnya kalau terhanjungi kabalala bandon di swimming pool kaba internet kabadai ke standar kabadai ke world standard kabadai ke standar juga Olympic bandon di swimming pool. Ngimpat don hanglo ketika kalau terhanjungi bad nilayok nengkong tegas senong diwa. Kenekan sah akan record, kan sah akan history juga ketika kalau terhanjungi. Bagai senang diwa kena senang kepala yo nengkong ya ka swimming pool kebahe kebakat kene hak bagi siyo balik yang kai sibet bani di chief minister
Kalau nggak sultan hadap tertawan ai kecikir bok kecikir biar ya ping kesnong di bawah baru kawai hakabah pinang kio kilian baru kijing anur jong hi kibobon ngiyo iya ki dream project jong hi lembaga ke master plan hakabah pinang don pun kijing kuat kijing anur batin nanti ba kasorkan kan lapan le nak kawai kapor kawai pak Lesen kubur kalau nak arteli, nalor berladap mentah, nak kena kakam sistaski, nak MG, NAG, lalu kita ngap berlek isu, banteng ini kijing anu joki, lalu pada ki department kita bagi dong, kam mereka tourism, kita bagi project fee, kita ke tourism green, nangta lembah sport, yang bagi penong kita combine, kita sport ke tourism. Hagwa hilapan to hagini ki artli ki department hagwa hilapan ai lese ban ai sanction lembaga ki artli department berulong ya ketika ki anggur ki jongki ikmilati bagere ki snow pendiwa bagere ka than jongi kanang kiu na ka por kam tam ai ki anggur jongki ki snow pendiwa sarang sekolah bok hadap kata-kata ki jingdon hi ku deputy chief minister in charge security hagwa hilawan bagi idala ki jongki mat ya ke jingdon kam de bagere ka hai ngaspa oleh tu ipi bakane ke stop pendiwa kade kabar konek ia ka konstitusi mau kormat mereka perkilai tu di konstitusi ia ka soyong ia ka moklan bat ia ka mothar resan lapor konek na kade ke stop pendiwa apa konstitusi tu ipi hakam no kalau kabaran kam pengendon ka road connectivity kabah bat ngara kwa ia kade omde show hakajing ajing mot jonga ko memel ne jong industri handre na long ka bala asar ta simno ban simno hakajing tip hi ka jong hi ku minister in charge tuludi bangindon ka intermediate lane kabasdan na jaran hadiwa halat nongrim hati nomba barkabandi hasyarwan ngan kwa beri tu episar kan kajing pla hakawa kin connect iki live ki sound ki constituency lembaga nasional pendiwa ki trelang amla man dolong kita ki ba kabas kuno mesin kubo ongi barit kares bede besi kalau maka jahat penriu jungi ngala impala hakane kan negativity hakane ki jingmon negatif to ki jingmon ki perkhat jungi hakane yo is tak ki sneo sudah ka jingin yo is tak ki bomlong sudah lalu don ke kabagi sneo maka ni pas tubak ikari ni kita penriu beri state jungi kalau ladang yo isu ki jingmah ladang yo is tak ki jimbakala yo is tak ki sneo yo isu ki jimbah kata mereka dak to sneo ya kado kari berkecah kere balai gimit kijing kerja balai gimit kijing asyun balai gimit itma namar iyo kita kijing bakal ajum tuwai bar iyo ya kijing biang tang halade parlo be kelade kapor bakum ki paipa ki badon kijing kiam tak irlang ka salah ila kan sim ya kijing klik naduk kirang masno haduk ki bala teng kirang masno lan haduk ki balang ki don ki bayang lompak lah hak bagi grand ko nanti bonbet ban sisa ban ay ke judgment ke kamu patron ci sisa ini nara yosno dan tan hakini ti sorde ko da ko wen grand hak bayi wen no grand ila kon kilo ko yo jing to kari to ka be kali ajogi ka ka baji ka MPSC kam da patte ke ta jing la kan don kan ka ci sisa hanta ka election nara kila na kroy ko ban menteri kam naki politik ban menteri kam naki jakka ko bagi yo la pan ye ban kren pa Parlo itu ki riuran bah berol kaji keplit ngelane bertengkan lagi patip ek sisa kadon sisa kan ka election ne ka corruption ka step back ya semua baro kalau tentang corruption sudah omdon isu kampung ka sarkar nalaji matai kadon kala beri kenduk parlo ngapa matai ke definition of corruption ka corruption kalau ngane kan sna ya kaneka hall arpo menek arpo san katola Lai solat ladai omno topi lai solat kadon kasangsiam ini apa omno solat ini tren ka solat mo kata dari corruption kebasa hari ra kata kaudon kata di yang pembet hangno where is the corruption hangno kan kata corruption harga bahkan diperhati pak kio iku babaro tikam sarkar kini di corruption kata dari makala ko kilo payet bak anundon mandomono anundon ka wepa sarkar ka balak banlek kam pula pada kata baru yang dibilang kapan ya lalu kan mau terus sarkar pada berdon gitu jadi program kalau terima mener juga dari memorandum dari hai
ubah karena sekarang ini ulah kamu betul kalah dibuat beli nanti musnah kalau salah kaham jadi kalau ini proyek di samping saya lembau kembali lembau ini sih soal kedua karena kawai kebangatua panpong yang di kadeka futsal playground kadon keskim kerpan itu kabar apa kan dulunya ya Eva iya tadi kepada rejuvenation nalian juga soil conservation kita kiskim di bagian karena saya di bagian ini coba kita ini dibuat nama kali kahap program program rejuvenation wada ni Krishna yang ada swimming pool kuma orang kiri mana dan mereka mood ke swimming pool kalau natural hata ni kasih mereka kiri nanti kita kadang kasih kita terpang napo soil conservation dengan saya yang ingin ya lebih dari sini semua orang yang kedua dan dia keren mana ada officers kenapa lesson bilang banyo sisu jingira pan pendek ya dari kesinong ujoki ai pada kesinong karlong modern village ya dari area ini barokoi bahkan sebetulnya simbolnya kembang ibarat jadi sialong dengan harga fiatli fialong koi mulai buat bahag di isi dengan lebih hati Krishna kialam pak kiasyo kiaga kuat berdiri seperti kuat berdiri zaman mikir tahu terhadap berkado dua jenis politik kita politik sebagai korban habis nama lain bah itu kita sim politik kita kuat Indonesia jamu Sherman secretary dulu kami mana ada jingkren belum secretary Indonesia Jadi yang jadi kakao mencoba kapuk kakao nanti kenapa kalau berbeda berbeda. Nah saya ini insaki ya kan, video kalau tim ada kan, kakao mencoba dengan saya berbeda kemudian hal tetap penting dari kami kelola. Kita tangan berubah kaya. Ini senang dan berpah, proyek video kapakat kan. Kawai dengan nama kecing kecimbun betul regi jadi ya kita katung kaji ajiwat instruction na office John UPD jadi namanya Tracy-Tom ya siapa hati kami nasyo tan kemudian iman bagi dewan rak salah kejauhan seperti berkata loh nah kalian jongi di dalam di masyarakat nimtia nimte ihwa benwarna sisa dari sini ada jingkri jongi kapakum kata kejikeno kibabunba nah saya jadi bahayu prostornya agar bersyukur asli sesuai lagi usulan waktu buat politik tan kawin na kuapan ko. Keren kata fikir. Ini saya. Nama ting tabuai. Unong bisyar ubak kaduk tam ya jingim upresdon dente. Mendai dia Krishna. Mendai waspi semua mati lah ya. Mendai jingsi sakalo. Utei ubadijro. Namanya asin tak tahu. Kanu kam mereka di jingkar. Kejom teri begitu. Om baru bukan pendok politisi. Om baru bukan pendok memikirkan. Mereka bukan lah kasat kapong. Mereka mengitim maka kalau dia kasat kebagian don himself dikuatkan kener. Jadi subjek kita mendai boleh lari dalam hari kita. Kemudian kejadian jom itu kalau lebih hari bila buat mata akan ini keseluruh kan koneksi dari satu lagi nama tadi siapa belum kejadian aku ini baca
Banyak intermediate yang akan diuliskan di siang mereka, untuk menyiapkan ru yang traffic value. Dengan ada tahu, ingin nangis, nangis kan baharoi kapal. Kantun hak kani kaca cobi, konsensi bertunjuk agar distrik dibangun. Hakim ini referen kelalaian ansucia kerja mengalami kampak di kota surga. Dikauskan kelalaian masyarakat. Di prinsipal dan berom kota kecil dan ia anggota panjang ia kata kami om kaf komoditi dari People's College. Dan ia dari hadirin bagi sisi dari surga. Atas rumah aku kalau nak bentong ya bila ai sanction ya kinong hikai hadu alpo saulo kijio ikutulok surga. But next step akan di college kapag tangkan ni kaway habo Southwest District Purple kan ai ya kecil berkumpul nilai plan namanya ai assumption alphabetically kita di college di People's College. Hakelen saudong jodoh jelas ini alphabetically. Kenapa alphabetically ke college itu alphabetically ke post mi kanu. But ke skill ke pinjau ke mana? Mi kanu. Nah, tangan itu ia nilai plan mentah bahkan yang gede. Ngin airu ia ke building college. Jom kini ke arpu itu ini assumption. Kapal fit kapal dia. Kenapa menurut kamu banyak sosial? Tan ha district headquarter. Kajing anggur joni kesurkan batang hatu. Ka blok headquarter ru nafai kelahian. Kebahan. Nakwakan penting ia di ontang su tanah mau doa. Mentang lay assumption dia. Ia kata kami orang kertin lengkot EMRS. Ecclesia Model Residential School. Lain posan teli ada jelas merah. Maka dor jom kawai kani ka project ka Shondor South Hobur Tam toy multiply bagi lain posan teli ka bamot lain posan teli ki block headquarter ki yo ya kani ka school maka standar jom kani ka school ngan siya dulun kot ya bi benar multi borok ketibur ka ka nam ka purong kapai mau school. Naik di school sepah berkejelas. Ka quality, ka standar, jom kami ka EMRS. Kami yang rentak. Bak kapai mau school. Nah itu di kumpulan Syuapan putus dan between one kili taban one admission hari kapai mau school kepala sekolah. School kerja, baca baar dari nama batuna kapaisi. Kita tidak atli, kita ubah, kita usan. Kalau belum dah, ini kita kita jadi kuon berdimpak, hari bapum kini jasku. Kajing kerben nggak berkerau, ya pendegalan itu ya bi. Mentari sedang prepare dan contender bagi buat dan pendek lu. Bagi dia dan sedang no kini di live posan dari disebut. Hati blok headquarter. Kau kita pintar kamsyu dan kuslai. Adalah dead ia dari school. Maka di school kebetulan kalau kan boy hadu kahaya secondary. Hadu ke kelas kebakan akhir. Dikatakan ini kapan ini kuat. Nah kalian jom ke surga. Bakini dikam kibaninya itu.
Quickly, the sectors give up people karena red kalian. Jadi karet kalian mentah jing here door. Nggak don jadi keren hari ini kerja sendiri. Bah haman kau bui ke blok kota. Kakak agriculture lantai dan Cina ya kerja gudang kalian. Storage. Ngamut banong na tool storage, mereka storage. Kabila banbuk yang di market, kalian dibila banbuk plastik. Lakum nuru, lai benai, ar benai, sau benai, san benai. Dibadai di non-perishable item. Kenapa ngomong di kata yang kador, kin buka, hadir bagi struktur pakai kador, kin orang tuli, kira mandi. Tiada pointai berkata sebenarnya keren jadi, dan kerana scan bahasa ini benar di mana, mila dewan assumption dia biru. Kenapa kan penonton yang kinomlet kibakim dalam restoran lembah pincang jimlet kibaker. Ban takut kakia. Whether they job being to the then one push na kapos kapos. Ya kan civil hospital job di kumlo akan tereka na seluruh bangsa tu ini tereka. Ini dia teresi tu. Kenapa? Nafo ada district job ini. Under kamsu kumlo mana? Bagi ni mereka sedih sosial. La kalau ada cisoma, la kalau ada cimbuli. La kalau mesti mentambah per, ingin pun tan habo distrik lejong, ngaku mesken, wilayah rengkat doa kesempatan ini, bat kiwi bat. Kita kalau nampak komisi, nampak ada bukti. Koi rong ram na, gila ada kena tahu, dong tik nak kolong. Kan roy kan pat Bensanam ya kasno Kari kahok Kashi kentin